Ago namihe mikom ya fotove anyangya gagara kwamahe. Are you yearning for a medium or TV that has other programs? Look no further. Sienna Media, the voice of Sienna, will be officially inaugurated on February 3rd, 2024 at 2 p.m. Eastern Time and 1 p.m. Central Time. That is 7 p.m. Greenwich Meridian Time. Join us on the Sienna Media channel that will be showcasing the rich Gamesu. Indi, Indo, Fiai, if you're over Wale. Nami kata. Enjoy. Or is it Fiai? Fiaya ndo Madola ndoma Madola Fiema. Aha. Akpenami. Vivamia Strawberry. Vivamia Strawberry. Gamesu. Doc. Firstly, hold on. Sister Daveru, welcome. Doc, welcome. Nyape Nufiana Ghana will be joining us soon from Ghana. Over to you, team. Team Evigbe. Yo, ke miapa Nufiala ga egbona ta mina newa agere miadoma ta yo ke Nufiala ga wezo. Yo, Akpe. Yaha mia wezo. Yo. Nezorengu. Yaha mia wezo. Yo. Mia me don't have mia globe. Mia weche mia wezo. I know. The variety of dialects, right? Miache mia wezo. Nyeda kukuyo. Akpe kaka. Alrighty. Okay. Nyeda akpe manage vado afia nami. By the way, no sellout, no polau. There's a lights out. Do you remember secondary school? Lights out? There's one happening to Anufianaga in Ghana. Pifia, your background
Aka. Is Aka charcoal or is it sand? Yes. Aka, I got it right. Okay. How are you, boy? How are you, boy? How are Enyo, you, abe boy? wadi. Abe Aka ele. Igbo is black. She is in she's in Lights Out. So Yeah. bear with us. Hopefully she will be able to hang with us for the period of the time. Okay, welcome. Mufialaga, that's Cynthia. Ew. Akpe. Last week, Thank you. a wonderful time. Akpe kaka. Yo. Yaha mi awezo. Medo fi aina milo. Yo, mi akopien. Yo fie no oche. Promotori. Don't start that. Don't start that one because you know I can't go on and on. On and on. Oh, haya nye pito ao. Manya ngloto nye yo. Haya de yenye pito yenye general. Yo, Messi. Yes, so promotori miedo. Period. Period. Dana no more. Dana mi mega chiju. Mi le strong if you feel like. Yo. Me I get them so strong ma. Merakue. Akpe na mi. Medo ta flache de consider iva ima. Me va jole kaji. Mi anto me kwebe mi se me nambe akanga deva jode kaji kwa. You couldn't say the vagble internet aji. Ta mi ahwene ma aiji. Akpe. Yo. Ta eike ni metanwu nsoshon vayo a. Maga bugbo atume. Fi oke mi wo vaya matume kuiko. Hafi mi ayi de nsoshon aji. Ta da veru. Danami. Marakumo lafia. Doctor. Yo. Mi gblo consider iva imebe reyi ene eve awo pona koto na gbe. Mere ku mi don ku eji a. Mereku Reyi ma wenye reyi ka o. Maigban. Dana mi fasile. Nyashi le jilo. Nyashi akoma agba bere koma. Wrong or not? Yashileji. Yo, India. Never miss it. India. Indi. Reyi ya o menye gbedodo a. All of them. All of them. Yeah. I'm saying. Atayo deka. Bantonye ndime. Mebe Indi. Okay. Ejagba. Evelianye ndome. Gake nyame gbotonye. Da very how elebena testing. Wall. Etolianye retrome. Enelianye fiaime. Meje gbedodo ogome hado. Reyi ya unku. Mmejime milemda. Na ya gede me cha. Akweda. All right. Yeah. Big Blobe. Yape nyati ike umia alenkuda egba. Eya nye gbedodo ple gbelonlon. Big Blo nchova ibe le gbedodo ple gbelonlon ma nenye be mi dogo ama enu oyi naji ike gafiana bubu. Miabewa mi de bubu miape amechiche nto. Ta matankpa meko atoko adogbo mi juru nu deka evedo ume be nekpa mechichi a na bobo adogbene wo de via mejime na kwa sidoda gba be ya nasi amechichi ne edogbena amechichi afu eya ntodo asida wo ha ado asida anasi
mi gagblɔ hã be ne kuku le tawòa edze be nàɖe kukua. Ne afi ɖewo hã ame ɖewo hã woɖena afɔkpa hafi gena ɖe ametsitsiwo dzi ado gbe na wo ta numawo katã míakpɔ eƒe ɖe le afi ya ɖetugbi tse ya edo go ame ɖewo ta edo go ametsitsi eve ɖewo ne kpɔa eya eɖoe be yeabɔbɔ. Nana mi meku ekpɔ le yi ke wòkɔ wɔea. Menya wɔwɔ ŋutɔ. Awo fifia ya dana mi ewo mawe o. Miawe abɔbɔ na o. Well, that's true. That's absolutely true. Sometimes, you know, I have a few, you know, older people. That's the only way to teach others too. So, let's say that. Okay. Yo. Akpe. Kake no nye hanu hewo onye odogwa amadeke ma bobo wa adogbe na unono oku aju. Ta nebe ameale do fedele eduome alo afidese ade atanye fia atanye miape nutomeji kpola kple tomawo kata wawe ya nemi dogowa bubu mami anawo hafi adogbe atami gblɔwo katã sida ivayi aha ɣeyiɣi yawoe nye ya megblɔ be we have 4 periods mi be viewa melena ŋku ɖe game magblɔ be ƒo gave eƒo le kɔ mi be eɣea ƒe tɔtrɔŋu mi lena ŋku ɖo hafi do gbe ta mi ma numawo ɖe eɣea ƒe tɔtrɔ ɖe etrɔna abe le ɣeyiɣi ene me eye miedo gbe nenema. Togbɔ be zãmetɔ hã li hã zãma minya be ame sia ame yi la mla ta makpɔ ame ɖeke le zãme ado gbe ne be zã na wo lo ta ɣeyiɣi ke me kom mi dona gbea woawoe nye le ŋdi me eyi ke eɣea dze nyuie edze agudze eye le ŋdɔ ma eyi ke ɣea le dzi mikpɔ be ŋdɔ le ʋuʋum sesẽa ye nye ŋdɔ me ke ne ɣea gaɖiɖi ɖia mi gblɔna be mi le ɣetrɔ me ta mi gblɔ be hema edzena gɔme tso gatɔ̃ mawo me yi ɖe gade me mi le ɣetrɔ me, that is late afternoon. Then ne eɣea enutsi megakpe o eɖiɖi vɔa eɖo toa mi gblɔna be mi ɖo fiãe me. Ezãma eya eza tsiɖitsiɖi ta megblɔ be eya nububu li ne mi le mɔ ma kple amea mi gblɔna na amea elabena megale godo yowoe miale ŋku ɖe wo ŋu in our next lesson. Yowoe nye mina ŋkɔ be they are expressions gake heya koa woawoe nye greetings gbedona me yiwo ke ŋudɔ mi wɔna le eve me. Akpe. Le ndima mi gblɔ be miale ŋku ɖe le ke mi do gbe le ndima mi be ne do go amea le ndime agblɔ be ndi. That's good morning. Then ndi na wo eye mi gblɔ be na mi nye ame ɖeka mi agblɔ be ndi na wo ta na mi nye ɖeka we use wo, but if ole more than one mi gblɔna mi. That is the plural form. Me, wo, me. Wo for singular, me for plural. So, petea, if you have minya be good morning to you. Then, ho, ndi, alo, mi ho, ndi, nenyebe osogbo wu, deka. Mi lenkude, heya ukatang, le consider iva, ime. Kemi gaglobe, ndoma mi dona gbebe ndo alo ndo nawo alo ndo nami alo ho ndo
ho ndo mamlea mi ho ndo mi ho ndo ke le fiaima le retro ma mikpo late afternoon greetings mikpo wale tafifia akpebe meglobe togbobe mi enye retro ma medo gbagbo ne be wotro amedo yo na re la be wo mi gbegblebe gbetagbe o le evegbe ameza yo wenye dialect o evedomegbeli tongbeli anglogbeli eye le gbema o kra gbetagbe ma mi ga kpo gbetagbe bubu le odomenyo ole ta le wotromelo alo retroma mi globe area edidi ta mi glona be wo lale nyenu blibua wo ale wo lale gaka la edole ala unta ebazu wo ale kaka medo ha eyike ebegbe ari ado ya ne ablodegbe didi wa mevedo vachi ado no nu le titi na mela fida onyuno na de ono no ome ke egbe didi bubua eva ho na de otefe eya ele jojom le wale meta la fido wa mi va po wole ta megblebe amedo wa odonebe wale alo wole ta miakpo wole na wo miagakpo wole na mi alo ho wole miagakpo mi ho wole nenyebe amiawa osogbowu deka mi ho wole tami atode afia ase hado abubula mevie hafi agaide egbepe nu sosonji akpenami akpeno ha akpe nanu akpe mi ekpodagama ye ma ke mi se ehade mi adu edeji okay yeah Right up. I got it down pat.
Yo miawezo ake ta no fialaga gabo fia ele miadoma ta no fialaga miade kuku atayi en fiaji Yo, akpe. Dr. Onyo, ike etiana mfianye ya wabe ekpole ike no kata leji mo do ohojo akadele miasi gaka mi adojiku mawu awe na mi godo mi awunu enonto doko vembe akadime no imaduwe akpena ovevi dodo nu elabe ochi akadile miagboga ka ejagbale miadome ta akpe ka maune irami akpe de akofa hamata yo kemi ayi eji me kpobe nchoma efimido hafi enwao va defunami vie ta miagede fiaime let me get fiaima niakpo fiaim bedodo that is in the evening, so evening greetings we'll have fiaim allo fiainawu allo fiainami hofien mi hofien no nye amedeka mi hofien no nye no sogbo amedeka danami nenye bemi dogbe na mele fia ameo le fia ime dogo ame pupopo de la fide ebe ya dogbe na wa leke ado na wo ebe fia ime ya okay agblove medekuku fia ina wo allo ami also gba u de ka ame here alehi enye magbla na wo allo o agbla na like wo adogbe na wo okay actually amagblobe medekuku mi ho fiain mo bubu kan ke wagata adogbe toy davero o agblobe megblogye ebe enye glom ni mele allo amo I forgot ewo edogo amewo okay me gbedom now okay fiain na mi medekuku fiain na mi mo bubu kan emi agata do egbe to nenye be mi le fiain me mi dogo amewo davero Ora kumi agbo mi hofien akpe kaka ke mile nkude gbedodo ohun cho ndi me mikpo ndo me mikpo ole mikpo fiain alo mikpo retro me ple fiain me keleke mi alongbe aye mi agede gbelon ame nebe odogbe na mi leke mi ha mi globe egbedodo a ele amevedo me tamado ndiko azo ajo ejebe na ato amevelia ha na longbe anawo eye nu de kale mia evia onwa mi chodele emena miape pumeto amesia me ike mi dogo so even if you meet ame deka le moji he elongbe odogbe na okra mabia ya dede fe dodota so you are going to extend it and you ever inquire about the health of amesuso hele epepo meme ma chide filele kwa globe ndi ko ha be ndi efiabe ya mevia mecho de kele mena mi anono ele beta gbedo ha ma ogbo na be ekegbe ma edona ma no be kegba efiabe ameve ma wa omele nudomo ejrelo odometa omejibe ne yoto akponku mena yo nono akonu na ono alogbe na ono ta ndi ko ojole ono ni oko so nenye benane yiji nene ma me le nene ma le mia ebia odomo ejebe mi bia
apio me me tota amesia meta na bia if my nenyebe na nemele eji yimwe le amedepe umemewa oh nchoko asimasi pevi ejedo pata okwe ide kojile then you also get to know about what is happening le okwe community alu society eme tanebe me bia wa you wouldn't know ta le mia pe gbelolo ma na mede do gbebe ndia milona be ndi apemeto ode la be na menye ya de kayo amebubuo biauta ohobe no be ndi ko ejo a ma medal ndi apemeto ode mere kumi agble ndi apemeto ode yanami Ndi Affirmatory. ndi Indi apemeto ode Affirmatory. Affirmatory. So in short, let me good morning. How is everybody? Or how are the people at home? So how is everybody? No okata ofo aiji agalon. Ta no nyebe ndo kemi alobe ndo affirmatory. Amedon how gonna be affirmatory. Mele blom de betagbe a open no me ta nenye be ese apia meto de ha o katanya de ka kwe blom le be how is everybody, how are the people, how is the family doing, As a household. like how is your household alone there. So ndi apia meto de ndo apia meto de no dogbe wole apia meto de then fien afemeto ode tamelegbe doge mi akpo da bede leke mi alo ha I'm in trouble. okay fifia You're meleka not. ma mele dona mi apete mi ameviata ndo na mi Ndo. Affirmatory. Affirmatory. odo akpe ta ndi afemeto de ndo apemeto de abele ike megble mebe mi atanse apia meto de hale tepedo megbon okata Balance, yeah. ndeka ko glom ole kenenye be amia efia be ike obia apemeto de a amia galo expect be you should also respond ayata megbo begbe dodo a ejebe na toda maun ne mia wevu happy me agede no social ma da vero no gbogbo a menye legbe to mi no taku itoku won no legbe to li mi biana bia iji kake a bito hali ndi apia metode ko alegodo me ha mi yona me deka o leke kojo tode kojo node leke mi biana he ma o katata chess bella mi jibe mi nyande si ade chomia unde si ade le ni da hope is everything going on well nenye bende mele yi nyedo ogbona ma if I can help nche mata offer be makbede miaun ogbona be a problem shared is half solved ta nenye be amede gblena dogbe na me nende mele yi nyo oh ela kunna no over then maybe na mi atankpede nwo ata no be ndi apa method ya ejebe mi ha mi ga gbugbo ayiji alon leke mi alon no be apa method so mi atan be wodo alo wofo alo woli ta odo wofo woli adoko mi le gbogbo benka they are all fine, they are all doing well opete wofo ta atancho odo method si ade akodo apia method ode ta ma dogbe mi apeda ndi nami Affirmatory. ofo
Danami ndiko meleji na molo. Oh, well, many of them my war indi ba hello. Agbelegban hafi agbugbo abiata ema paka ma jomele. Okay. Taleke agble. Maybe I could repeat it. All right. Bebe nenye be bido ndi a mi arobe ndi afemeto ode. Sorry. Ndi afemeto ode. Odo. Danami. Maybe Bejibe na Google. Oh. Bejibe na Okay. Google. Okay. Ta globe ndi afemeto ode. Oh, okay. Ke ewa hogba dene dogba nam ho a. Okay. Ndi now. Indi apemetode. Odo akpe. Yeah. I wanted you to dogba nam afi ma bia unyama. Okay. Kema gbodo bubu. Ma gbodo bubu now. Oh. Okay. Wale now. Wale apemetode. Odo. Huh? Hofien. Yeah. Fiai apemetode. Good. Odo akpe alofo ta. Ta nenye be mi gble afemetode a kemi aiji adonbe odo wofo alo woli. Yeah. Ka lego bubu me ha ewo ameike obia afemetode a you can oje atanga bubu abia towo ode. What about yours? Tano be afemetode. Kwesede fimi ewebe edo a kwesede fimi a that means ewe a you don't care to know about the other person ndeko, which is bad. Once he or she has been able to ask, you should also find out what is happening about them. So abiabe, yeah. Abiabe towode ndo apiametode. Okay, atanglobe towode. Ke nye ha maganlobe wofo wodo. After that one, we can end it there. After this one, nebe nche mebiabe o towode a, we can end it there. Gake nebe o mebiala bele complete. Fiabe o mecho de kele mena amevelia. Hemenyo. All right. Then there are other forms of greetings. Let me have egbiame. Eyike melo periods older mel. Melon ndi ndo fienyi alo retromepenya dekedemo. Those forms nyatandobema at any time of the day. Nyatandobema ole ndime. Nyatandobema ole ndome. Miatando le retrome, miatando le fiaime at any time. Yoela ome play the period. So ta hafi mi agede those other forms so ma miaga aga bubula me vie hafi agede wa o hame akpena mi. Aroji. Edo Dogo. Ado Congo. Na ancestors okata na bata nyetame. Oh vala. Aga. Dasinti akpalo we dowon. Yo akpena mi Ayimpo. Ayimto. Okay, that's Cynthia. Whilst we are waiting now, and but there are different ways. Yeah. Would one of them be? I don't want to go back and say. Wait a minute. I'm just walking.
If I say, is that a short form or say, hey, greetings? Okay. So they can also say greetings. If you have one, want to elechochoji ya ide afiade. Vominya be mi apet bedona mawa, de mitona I exchange noa. Kake nya se mebe doma hi elechocho dim na ide tepedeta. Oh, medogbelo ke ejo. Kake amegbebe de via mata wonu mana amechichi wo. Ke gobubu o me ha de woma hi amechichi o kokude tepede. He mejebe o de via na va ava gedo me ava totonu ike me juromo lele fuma wa. Oh, medogbe. Oh, yoko. Ejo mejibe ya va toto fe jedodo amena o. You can do that. Kake megale stressing be. Eje me mito. Let me wa exchange enwe happy ajo. Kake ne edo nene ma mi asego mebe okay maybe la fide yi ejebe na yikaba so we can accept that now. Yeah. Okay. Akpe. Doc, Adela. Nyanko Semolo. Yo. Akpena no fiala kwa da vero kwa da nami. Yo. Ke mereku nyapa no kola kle nyasela miega gbona pi mia aho viade alabe miatro agbo fifia yo ke miawele edoji ha mie gbona akpe Ago o se ae o se ae mi huele samele pasa mi huele samele nyama wake ko apete pero mi huele samele nyama mi huele samele pasa wake ko apete mi huele samele triba mi huele samele pasa wake ko apete pero mi huele samele nyama mi huele samele pasa wake ko apete mi huele samele nyama mi huele samele pasa wake ko apete pero mi huele samele nyama mi huele samele pasa wake ko apete say ae say ae Ago, o say ae. Ago. Have you heard that Sienna 2024 Denver has moved to a new hotel? Yes, this year's Sienna convention has moved to the Embassy Suite by Hilton Loveland Conference Center, located at 4705 Clydesdale Parkway, Loveland, Colorado 80538. However, due to the high demand, we just signed a new deal for an overflow hotel at the Spring Hills, located at Loveland, Colorado 2. Denver is also determined to make this year's convention the best yet to come. So guess what? All rooms are going to be sealed for anyone who registers and books a room. The best of all, the suites are the same as $145 rates per night. The Embassy Suite is now officially sold out. So please hurry to book your room at the Spring Hills, which is at this moment have the limited single, king and double queen bed
beds available. All suite hotel, I mean the both hotels are all suite hotel, just for your comfort and enjoyment for the first time ever in the history of Sienna. Each suite will have refrigerator, microwave and sink area, comfortable and sizable living area, pretty much a self-contained apartment. Free breakfast included with your registration. Let me tell you, this free breakfast is made to order. Local dishes will still be served at the Embassy Suite Hotel premises. Airport to hotel pickups every 30 minutes. The hotel manages special free limited drinks and snacks every evening at the Embassy Suite Hotel. Wow, do I need to say more? This year's Sienna convention to be hosted by the Airway Association of Colorado, Denver from August 29th to September 2nd, 2024 is going to be historical and unbelievable, unforgettable convention you don't want to miss. The convention packages remain the same. Convention registration ranges from $214 from 18 years and above, and also $135 from 10 years to 17 years. Also $90 from 5 years to 9 years. And the good news is it's free for all 4 years and below. Affordable hotel rates of $145 a night for a suite, no regular rooms at this hotel. All hotel reservations at the Crown Hotel have been automatically cancelled. Just hold your breath, that's not all. More exciting details of what 2024 Sienna Convention in Denver, Colorado, August 29th to September 2nd, it's yet to come to enjoy the best ever convention. Please go to Airway Association of Colorado.org or SiennaOnline.org to register today. Contact Cornelius Akume on +1 303 332 9788 or Francis on +1 303 875 9255 or Divine Kluche on +1 720 629 5812. Register today and book your hotel room and come, let's socialize, network, make new friends and visit the old ones and raise funds to rebuild the Eweland. Denver 2024, the best ever Sienna convention yet to come. Yo, miawezo. Miafe nukola kple nyasela kata ta miega trogbo alebe miafe nufiala ga afeno Cynthia Selase Mallet elafia alebe hafi wonao gbokola danami kple davero ha ole afia klimi yo akpe ke nufiala ga marakumi la shioma alebe igla malebe nufiala ga Nyekpoale wo chode miang bene vegbe na yiji elabe nekpo egbo akwogebe akadima la fuma ga kefin ya ewebe ya anomia doma eye ya fie vegbe ami ta mi da pene ma una ire akpe na mi aha akpe na karibo Yo, happy miekpo mi yake miekpo vai boblododo alo commercial ike vai ya epo ya ma Sienna convention alo Sienna takpekpe agagbona epo ya ma mi godoge le lonlonyi gbaje le Colorado alo Loveland ta mereku mi drade en mi yo efo Cornelius akume kleifamo alebe nemia atede wonang le September akpe yo no feel like ke me la shioma yo akpe Akpe butu yema ya tobe yo miawe de na mai gogo na mai tu okay ke mi ayi no sosronji ta mi glebe mon bubu ha ogali ike mizana akodogbe hemenye reyi penya onye o
Medeku mi sena no kpo ogblɔ na henye gbedodo ogblɔ ne reyi de sia da miantɔ de mi se de okpo a. Hemenye ndi ndo fiai wole penya wa. Okay. Enyo akpede miawu. Menya be mi se kpo. Tane mi gede me fifi la ya. Mi akpe agbo be Eka, like saying F1. Or aleke atagba aleke ha for. Aleke. Atangle na hatio. Le ople hatio mi dogwa. Atangle ne. Ta mi akpo de kabe F1. How are you? F1. Megbele vibe devi ma do F1 na amechichi. Amechichi ko atankpo devi. Ado bene abia devi atabe F1. Kake devi ma tambia mechichi be F1. Le godoma la kpado wa mi juna devi ha. Sure, but me la fi nenye biambe me F1. That's just by the way. Ta F1. Kenenye be ameo deve owu de ka mi bia na obe mi F1. Aga sebe mi F1. Ple mi F1 kata. O kata nya de ka ko glom ole how are you akwe. Nenye be osogbo. Owu de ka mi F1. Ta gbanto F1 evelia mi F1. Gbanto F1 mede kuku mi agble. F1. Ke evelia akpe evelia mi F1 mi agble. Mi F1. Allo mi F1. Eya menye reyi penya yo abele ike megble ya. Mi tambia na le reyi de si ademe. Allo F4 how is your health? Allo. Okay. Literally me and be okay, are you healthy? Ya tambia si be F4 allo mi F4 how is your health? Mi F4 ta lego yama fifia evanye amede hanya amedeka mi ha enye ame sogbo nenye be o le nu opala mi azan F4 mi F4 ni gatanse na bubu abe edoa meku mi se kwa Ma anya mesipo. okay amedan how it's not edoa in no. Yeah. Le never beduma edoa me ta mi donam yata mi ga donam ha ndodo bubu oli me dollar gbe pleto kaka yata me de ya oku dade fi ya be na mi le nku de ya won tagba F1 bi F1 allo F4 mi F4 wa wenye dodo bubu ya mi globe across time frame esi aya atando ya resi ayi kake abeyi oke mi pova ya mi globe ya reyi yipe enya kanu do gbe na obe F4 leke anrin mefo yes I'm fine mefo kana afidegbe na obe ya globe onye mefo sesin ya na mi anya atana Amerike legbe dona wanya akezigede a mefo miefo nenyebe wowu deka miefo allo mefo sesin allo miefo sesin tane medogo dana mi ple davero me bia mi be mi F4 leke mi ado ehun dana mi me wu na mo enyo dana mi mi F4 ela be na me be mi F4
Okay. You may be assessing. Mie fo sese ga ke no ene me bia be mie fo a ya efima ya aglobe mie fo aha ta alen akpo fufu toto alo me fo me fo sese mie fo sese nenye be mie sogo ta he ya wa wenye gbedodo bubu o yikeli ike menye ge yi penya enye enuku esi aya nedogo ame hauti atambia alo amechichi abia devi kake devi a ma va ibe akpa mechichi ya globe efo sisi a aw mejo na le miape ebe nyigbaji mede kuku babia delia Can I? Akpe no fiala. yo akpe Okay, my biana ne edogwe na amade alo amachishilo you know edogwe na ye na bia be atagwe be can you share no linear? Would that be like asking be effortsing? I mean, I like it no share no linear because she didn't say much. legoyama Didn't say much. legoyama hauti ope hati hanu hair iku atambia nyama ibe oh leke nsi anu le nua yo agro na obe nsi anu le nua Okay. kake ike megale gro be de viava na mechichi bia be nsi anu le nua no une amechichi magbo epe agba o na o epe pusi o na o Atanli. You know I understand the language. Matali leta. I got one. My words are coming. My vocabulary is coming up. Akpe na mau eja agba. Ela agbaje. Ta mina mi tonu do me mi kweda be leke nu yo ke mi sronde mi dutu ni a mi srona na mi awo practice 1 ta doc lefima doc anye amuzu doc acho amuzu davero alo danami meka acho sefa konam Mato safa kola. Mafa kona. akpe ta amuzu dogo sefa kole mododo adeji no dogbe na mi seda amuzu na dogbe na sefa ko ne don no wa yiji mi aseda ele mi agbo oh Bien kosemo. Yo, ndị na danye sefa akọ. Hey, you far away. Ndi Afa mede. Aw amuzu agabia sefa ko ya biagba Amuzu menya ami agabu patre Yo. Akpe amuzu ne dogbe afọ muzu bojiri. Yo. Aba mijo. Yo, ndị na danye sefa akọ. Ndi afọ muzu. Okay. Afọ amade. Mawa doctor ne. Ndi now. Ndi afọ amade. Wo for Akpe. Bisi akpala mila. Akpe. okay mi agede velia me akpeda okay dana mi anye elinam okay. dana mi abeji me akoma ulia Enyo. Indoor. okay kemanye mauli Okay. Mia me ve tanye pe dab ebe Indoor. okay. Yo ndo
Ah, okay. Mi ape metode. Odo. Odo te wa gatan bi ambe to ha de. Alo to de. Kenye ha ma globe. Odo. Okay. Odo. To hadi. Ofon. Nyeda akpena Akpe ma. alo ma ga glo ha be oli. Tamo vovo nu li. Miko le edo. Ke selapse kple jifa. Odogo sefe kple achu. Ta fifi amia mene. Ta nye kple no dana mi kple dog wa wenye sela no wa wenye sefe kple achu ta dog nye achu dana mi nye sefe da vero Mereko ba da vero Selassie nye malafi malo. sela se ma kple jifa ta Okay. mecho jifa da vero nye selasi okay Okay. ke da vero mi adogbe na o Mereko. okay Anyenye kemi do Selassie. Okay. yo kemi adogbe na Wala o nami. ole nami Wole. Nyapa matode. awo wawe abiami Ao. Miawe. tana yo no biami gbo Yo. tami agaje gome yo Okay. davero mijo Wala nami. ole nami Wale. Wole. Miapa metode. Metode. oli Odo. Alo oli. oli miato ha de Nyapa. Oli. Oli. Alo Odo. Ofon. Ofon. Did we get it? Yeah. All right. If you like America, We feel like I think she's mute, not muted, but She's in we can, Nakaribo. we can hear. I know. Uh-oh. Maybe no her. feel like You can hear. Agbona no Okay. feel like So let's practice what we are wearing. Okay. I kanya play Selassie play jifa. Wala nami. Wole. Wale. Miapa Miapa metode. metode. Oli. Anya. Yay. Okay, Oli. Oli. Miaha. Now wait a minute. Nyato hadi. Miato hadi. Ofon. Okay. Now that's Afamade. where we go long and say Neda kwenda mau. Tana nyoka dok na da kura kama na mimi akolali. Yo. Ta haya gbona fia enye hade apetode mega value gake ekpana hanto mionto miyabe hakpakpa do le miame aome miekpo Ghana tofe national anthem be towepe filigbe ho afi miadanyigba lolo la ha yave towepe Dr. Ephraim Mamu ntu ya enyamade oyone be Professor Ken Kafi alabekpe hade habivinanto hafe tanya enye midakpe na mawu nyemanya na marosi koga ke hadu vivinanto alabe obe Professor nyamo amaike le miadome nye hafiala afuile siana de kpovaye ta merekumise ifanya gba ogona fia. All right. Akbe. But the volume now you give here.
Naiji, okay. Yeah. Mas okay. Abano fiala gaga. Hello. Hello, no fiala gaga. Where's Teacher, I get we are also playing. Agbo, teacher Agbo. Teacher Akpe. Agbo. Yo. Nufiala Akpe. Agbo. Mau di be mi do mi so so fe lu happy. Ye battery aha. Ever you know kwa. Eno computer chi. Oh, Ta. Yes. Ta dokomi atonu so so men ko asede afiya akogbeto sede afiya. Ta. Nenye be edogo eye ekpo nyadesia togbe anati le moaji ebe ya dogbene a leke adogbene edogo ndikanya ekpo togbe le moaji leke adogbene ele amesia me ikeji be ya we a nedo aside jiko wa gbele na wado ehuna mase edogo ndikanya eye edogo miadefia le moji leke dogbene najele okay davero Haya sanviega kamatiko. yo akpe Maraku magbogbloga ba togbi marakuku kondi. Alo togbi marakuku ndi now. Yo akpe togbe ndi now ta mi globe ma toko adogbe ojebe na bobo hafi adogbe a ke togbe Dr. Wonyo leke no dogbe now leke adon Maglobe. Okay, ke Marako mi ga dogba ke alabanamia alo. yo that very elegbo Togbi marakuku ndi now. Alo togbi marakuku ndi. Ndi apama. Odo. Alo woli. Alo fon. yo akpe Ohade. ta togbe a atan abia devia ha be no nye devia na menya mechichua efo a atan bi nene ma mi don kuji be mi sro he ma ha be gbedodo bubuo ta mi azanwa o ha le mi afe gbedodo me ke edo dome etu do hati le dome dogbene na mi se dana mi In the time kai okay morning or night. Hello, okay ndime wanye la bena edo dome ndime ta okay nyawe la ndime okay in the now this is my colleague, right? It's just my colleague. Yeah, colleague. I got that. That Verona Logbe Anami say. Ndi motori. Danami. Odo Wade. Okay. Oh, fon alowoli. Akpe. Ta. Ela gbedodo kple gbelolo a nona le evia odume. Abele ike megblea. Menye nuko atu ameko ndiko ejo ejebe na tore amiaun abia fe dodo tase ayiji abia pe ameto tase hafi ema aheka dodo nyi tova miadume kaka pa ameko ado enene mako ajela nwa mi apeje ti be menye kadodo nyi heheva amedume ene ema ta nemi jo fifia
Yava no practice. Ano wom bewa. Amaminye hafi mi agadogo. Consider igbome. Consider igboma mi a lenku dem. Nyabubu yo kemi glona. Let me dogo mi ato mi glona be expression so edonye zanenyo maune fomi pletoa. Wawe na medele mozo leke adogbene aglone afi wa ai moji wa jo na mede ina anyi mlope na medele jojo le gbo okueko atrogbo pletoa mi ale nkude wa o han le consider ike bona me mede ku babia delia Medeku nane call, how do you say it? You answered already. How do I say answer? Edonchi ho. Yeah, Edonchi ho or something like that. Edon ho. Okay. Gaka magabialo. Because ne old lady ade. Well, thank you there, you know, ebe miata bia be aleke no. How did I ask you the question? I had a perfect question. Aleke no yi many nema me bia mebe ebia be how I think. How did I say it? I know I said it correctly. Aleke okay, something like that. And you said eglobe many no lenye olebe amadena bia, especially an older person, like we say. Gakea ne amea ne lupomna like amechichi, like your aunt, your old lady, your grandma, you know, your something. Okay, yeah, atambie, that means remember you have a relationship dekpalamia. So atambia ya fa mi plea enule mi adomere sai mi puna nu sai ita atambia ma amema fa gakea amebubu de amede he epe do fele duome status de le si le duome pleto mawa. You can't go asking that person there how are things with you or how is everything alone there. So all right. Okay. Akwekakalo. You are in the darkness, Gakea. Gakea, me unko with some me nekobone me nufia ha me home. Yes. Akbalo nyahan da majiba ma konuma da dore kashinami ma bia nufia la ba battery achi. The light went out, right? Oh, my battery is down. Ale ke mi blogger grama. Nemi matanchi roga bawa ke onye doda shinami kata nemi gbonyi cho battery achi. Hello, Kadiachi. Our battery. I just want the name of the battery. Okay. Battery level. Next week. Okay. Battery. Battery level. We are going to do research. Miakwedora nyasalo torulo plamashama battery. Come on. Dodashie. Bena no ananama. Nemiapo English igba mi poga ocho agba mama ike nyamacho abe video ana manya English igba onyo manya English over niyo onyo the video afi ado abe michoba vodu ana echo agba ma enya gedawa abele français gba ma email go yone evo email enye English ela ye oko we email ve le goma jejama eno English gbema
ta ke mawado ko kona denama Chinese be ma ha email krogo ha ba email ko yone law for anya do le ana Chokbede doctor tonwa hafi egbede na chia mon voli miko wananya kodena egbe ame hafi gbe achina mon bubu enye ma doc le nufocho mi gbo na be borrowing mi borrow nya cho afide nya rere o mi re cho afide la be na mi po be eyiken enwa o le keke ma nu ye yo le mi ape nu me vam ejebe mi ha mi ape gbe na chi ne mi zanu ma o le mi ape egbe meta nenye be nu ma o me jokle mi ape egbe a mi ape konu la matan anbe mi nkode ke yo ne po a mi rena enyama kodena egbe ta borrowing is also allowed he mi wana ta abe video ike hogbo a mi hwede emega ka ne mi le enwlo ma mi nwlo ne le de mi o mi ape gbe nwlo se un me nwlo ne le ye vugbe to do ase be mi yo ebe video ka akele nwlo ma mi nwlo ne be wa yide mi ape gbe nwlo se le gbede si ade fe nwlo me le ike gbedidio wa doka esele unta mi wona nu ma kodena egbe ameso borrowing is allowed. Of course. Yo, Akpelo. Yo, Mr. Akpelo ga plomi koko for kala nyapa besosroma. Akpe you happen ajua nu fialaga akpe na kita akpe na nu fialaga akpe no Cynthia Selassie Mallet ikanye nu fialaga alo lecturer to the Department of Early Education alo strong kokoto ale Ghana sukuade Yoyonaba University of Education le Winneba akpene be fien o gere mi adom abala mi onto mi ko na ochi akade le obo afi ekaya keto achafo ama ike na be mi ekona le moji ala ha ekama ha ko toto ga ka o ejagba gere mi adom mi da akpene ala be mi da akpene the Department of Early Education ha ple of tato Dr. Emmanuel Dogbe ple nufiala okata yoke la fuma yoke pepende mianchi bena vanachi nyeda penami yo ta ke yema akpe yo kemi adogo today is mi apa no hi no pola plan no sela medeku homework le mi ashilo ele mi akata mi the first person who wants to give the answer should go to comments right now and put the answer. Okay. Next week, we'll get a reward. Okay, Doc. Anami Agbaja deko mi ako woni. Agbaja, okay. Manje baba bolo. Yo. Agbaja, okay. Like I know, man. Dabero. Ele ready. Yenele. Kristo tawelo minami anogbonye mi abo. Ose tawe minami anogbonye mi abo. Ao no vinha Kristo tawolo minami anogbonye mi abo. Ose tawe minami anogbonye mi abo. Ao agbanye nono anami apotito. Ao la kumagba anami apotito mabo. Ose tawe minami anogbonye mi abo. Kristo tawe minami anogbonye mi abo. Ao no vinha Kristo tawelo minami anogbonye mi abo. Ose tawe minami anogbonye mi abo. No vinha Kristo tawelo minami anogbonye mi abo. Ose tawe minami anogbonye mi abo. Oh agbanye nono anami apotito. Yes mala jimano Anami apotito mabo. Ose tawe minami anogbonye mi abo. Ose tawe minami anogbonye mi abo. adogo jimalo yo kimala tio Dana mi yo kimala tio Ose tawe minami anogbonye mi abo.
that's como easy moto. Oh no, viña Cristo Tawelo, Minamia no Banyemia. Yeah. Oh, Banyemia. Ahora Kumaka. Hello. About 5 minutes, but there was a lot of background noise. That's how. Oh no, viña Cristo Tawelo, Minamia no Banyemia. Jikijito alo bumato. Jima. Oh, kata nama gapo cuma.
gochuga manyama gala ugana o. Satana gochuga manyama gala ugana o. Yo, akpena. Oh no vinya Kristo tawelo minamia no konye miabo. Oh no vinya Kristo tawelo. Sela unchi oglana bang sela miafe eva ha unchi alave mi onto mi po aleole na ibe na edu avokola ekpoge vere kona tefifia alave obenyo na mi amayoke mia je be mia awongilo mia a copyright alo mia patent lo la be mia nenye be na du agbaja o de 20 minutes ni alo adapa popo blava ngui like oglone maybe no fiala gan la fiata imagine ma our mistake like oglone ne edu avu ke akwaga ba fiata ge kwa ke amia kele omia edodo ge la ba vito mi amayo le afia America Canada for mie choko mie gere huma ko mie jo mie wona mie adeko ta agbaja kle ngi on mie du ya la kpogebe ngi amadu made 5 minutes alo ga ke mie ko be that's the truth I wanna dollar mie pa jimafu hang ya to fe already enye la mese ho na maso ho Medeka ijapa dokumepo be Dr. Onyobe ya donku apejina da very clear danami ada jula manami ya to fe no fiala ga onye to ha metu ya akedo be dokomia acho na mia po battery chi po gomarere ko ma mia troshim next week yeah don't hear my ko answer apo ada fuma next week now la achi gash yo akpe ado kata no mauna ira mema eji afi do bele imegbele bayi ebe gbedo hello mariko miesam imegbele bayi do na meleve do ma leve ma mikrobe enya no didi ade kaka ozube komeje okele bi asoso komeje mi lenu fi ayita ku do bele mi ide ku tome afi avagere da vero tome tonton ta ya do ko mi se de fi yaku na ameyo kele epe agomeje ya hele strom ta ayita ku mi we ku ide leka ta leno nyanya me na mi be ti a o hanli mi wona afi ku ya ha eli mi wona apena mi yo akpe na no ga Cynthia Selassie Mallet yo okay ke marako da vero da nami rako enya dola mi ashi afi mi ako egbato asere afia oh akpena that Cynthia thank you very much. Okay, next week the Agayuji butu. I just love that word. Butu. Action. Akpe. What does Vivici? How do you say Vivici? I'm sorry, Vivici. Vivici do letia. Vivici, darkness. Vivici. Darkness. Hello, girlfriend. Bye. Bye.
Yo. Bye-bye. Patriarchy, not a new Yo, baby la fou. Bye-bye. I'm your vocariama. I'm not Volcariame. Bye. Abala mi kwena no fi no mi apanya sala kula todo la akpena mi be mi le mi anchi vado fifia ta bala mi kwena no fi alaga Cynthia Mallet aga program bona mauta alabe aga bona wona oji geta maroko mi adora mi anu abala mi kwena wona o ha no na mi ashi alabe le afiragbe Yes, we can do this outside. Enyi efie ganyi le US Eastern Time ni jazz no naji alabe DJ Lawrence Mawenyega apo na jazz vevio cho te pere shade le kikama eta mayoke sana jazz mi atando renchi eye le memidagba ke for Steve pleda mausi na Siena Central Show alabe Siena Central Show enonaji gawieve ike ganye Eastern alo ejefe US time US gamma ta mi adore on haunchi afi chofma mi va donade bobobo ji ikenye wonade ikele mia Siena Media Talk Top Radio ikele Ghana Top Media ta Authentic Mama MFA efo na bobobo vivio cho tapagede manye bobobo pa efo na agbaja ha akpese pletomo kata ta nonaji choga de ka ikenye US Eastern Time alo ejefe gama afi miato Megatron agbona Ghana ikenye America gama ejefe gama or Eastern Time yo ta ke apenami egba to ha fi mega cheva sedo nye ya maone yo amashama miaga adogo yo akpe ke mia dogba yo Yeah. miaga yo bye bye miaga dogo yo The Wetobe, bye bye. Look at Ogba Malenchi. Bye bye. no fiala gajota kada na veroko I don't Not that answer question now. All right. Bye, guys. yo Maybe a regbato hammer. Yeah, No sesi. yo miao ha ta Do na mi agbo do. miao la doji yo ke Bye bye bye. Ao mi glena bosanu ba, ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo. Novio, mi glena bosanu ba, ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo ao vlo, ao vlo Mi glena bosanu ba, ao vlo novio. Mi glena satana ba, ao vlo Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Ao mi glena bosanu ba ao vlo novio mi glena satana ba ao vlo Ao mi glena bosanu ba ao vlo novio mi glena satana ba ao vlo 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 mi glena bosanu ba ao vlo novio mi glena satana ba ao vlo
Zokato, Jojo, Nyanya, Dalaya Suraka, Zokato, Jojo, Nyanya, Ajato, Jojo, Nyanya, Dalaya Suraka, Zokato, Jojo, Nyanya. Ao Miglena Bosanuba, Ao Blonobio, Miglena Satanaba, Ao Blo. Novio Miglena Bosanuba.